Nikad ti tak stignit nećeš. Nikad. Evo, odošmo mi. Ovdje Filip u vrtiću još uvijek. Sad čekamo put, gužva je velika. Oblačna kiša je malo prije padala. Idemo sada. Ovo je tunel Bana Nova. Još smo u Štokholmu. Ovo se pravi jedan veliki most. Ovdje idem svaki dan na poslu ovim putem. Zbog tebe niko ne dam da me voli, ali duša voli. Dole je jezero ili more. Sad idemo prema jugu, izlazimo iz Štokholma. S lijeve strane je Štokholm. Laže selo, lažu ljudi, nisam premolio, nek mi mjesto dušvira, nek mi uđu znači, sve ću da ti samo svira, sviraj, sviraj, nemoj čan, svi smo sviraj, kreni večera, u meni. Idemo za Helsingborg, to je na danskoj granici sa njim. Ovako svaki dan idem kako se od ovdje i odvajam se ovdje piše Tumba Alby. To je jedno 22 km ovdje sam ja bio, znači sam išao 22 km. Što ja radim? Bauhaus ima tamo. Liga, kako živim, nekad me zvala si me mili. I onaj Volvo stari ovdje gore. Ja idem na posao, da pređem na drugu stranu. Na ovoj strani imamo, tamo je rekao, tamo radim negdje. Sad sam tek praktično izašao iz Štokholma. Učenje 110, toliko i vozim. Sve su lampe u redu. Pritisak ulja u motoru, temperatura sad. Ono je i ono što radi sa mnom, ja što vozi Audi tam. Evo, prešao sam do sada otprilike na 30 km, još koliko mi preostaje Švedski. Da vidimo. Do Danske treba 546 km. Oj da, a nije to ništa. I tek onda veći dio ostane iza toga stoji. Sada ću čas doći do Filipa i biti tamo. I on je stao na putu.
Tamo se proizvode Scania kamioni. Za Helsingborg. Ovo je klasični švedski prijedjeli, ljeto i naravno nema sunca. Temperatura napolju je +16, stoji ovdje. Evo, ovo je švedsko ljeto. Kiša trenutno pada. Temperatura je 14 stepeni, 15. Ovo je kao vrućo se računa. Švedska kuća, ovako su ofarbane sve drvene kuće, znači ovo je nešto veliko. Života. Nećeš shvati ovo što ti pričam. U Zagrebu posle čaše vina jedna riječ je ostala u grlu. Idemo dalje za iste pare. Evo ovo za Ivanku, da se sjeti kad smo bili ovdje noć. Okej, det räcker så. Neka stara tvrđava što je u ruševinama. Eller P3, alltså håller på att försöka koppla. Tack. Vi försöker koppla upp ledningar till Lotus och Lasse som Dobili har smo lovat toga je jezero, jedno skoro najveće u Švedskoj, nije najveće, drugo po veličini. Du tror inte det alltså? Har vi någon kontakt där eller? Budu dugačko 100 km. Hallå? Ingen lumptermometer än, Lasse. Nej fan, eller har du haft den där borta? Nastavljamo dalje. De är tjocka där borta, Andreas. Jag såg alldeles nyss hur jag stack henne upp som en antenn. Jag ser henne som brudarmossen. Aj, aj, aj. Hallå? Mellan skit och skit. Još uvijek se vozimo uz ono jezero, već je 20 minuta se vozimo. A, važno, 15. Za mene je dole Jon Šeping, polisen, vidiš, radi policija i ovo svoj posao dole. Stavili su jednog Audija. Nema brzo voz, brale. Još imam 264 km Švedski, ali neće do Švedske, jer je do Filipa, to je malo bliže, to je još dobro. Gadan izbrc. Ja pričam preko radi. Stefan, och vi tar fram det jävla svår kupong den här veckan, Stefan. Mycket landskamper, Europacuper, ditten, datten, träningar. Spelare som pundar på ammoniak, spelare som alkoholister. Det regnar, det var ena dag. Man vet inte. Vi tar det bit för bit. Match nummer 1. Vissa lag har uppvärmda gräsmattor, andra lag har inte uppvärmda gräsmattor. Det är vidöppet, Stefan. Matchen är jävligt stor i alla fall. Još uvijek ovo jezero. Just det, okej grabbar, lugna ner er lite, var så jävla entusiastiska där bakom. Där alltså Stojan som har tagit över landet Sverige, va? Jag gillar att jag förstår ett kulturarv, va? Jag har tagit valsen ut till en jugevals, en serbovals, en shumadjavals. Vad tycker ni om det, va? Det känns hårt, va? Jag levererar sanningar och inget annat. Okej, vi kör på. Herrejävlar Sverige. Herrejävlar. Stojan älskar Jugoslavien. Stojan älskar Sverige. Stojan. Edström är andra.
Evo Jönköping ili Husqvarna, ovo se proizvode motorke Husqvarna. Ovo mjesto zove Husqvarna, tam je Jönköping malo dalje. Evo napokon je kraj ome dosadnome jezeru, u stvari nije dosadno i lijepo je. A ja sam lijep. Vozi Mile, vozi! Evo sad se približavamo Filipu, još 100 km. Šuma borova, jezero s ove strane. Idemo dalje. Još lijepa priroda, mili Bože. Približavamo se Gislaved, mjesto zove se. Živi Stojčić Marijo, još 14 km, a Filip je 100 km. Samo naprijed Mile, naprijed, naprijed, ništa nazad, naprijed, naprijed. Evo, mogu izaći ovi sjeverni jeleni na put. Evo malo bolji put. Evo ovo je, nije još Gislaved, pođe volanu, nema ga. Nema Gislaveda, nema niđe bolan, izgubio sam ga. Bojim se što je desilo sa ljudima u njemu. Låtarna i P3 Humors andra timma. Om jag säger, tänkte inte på det. Evo, 110 je najveća brzina ovdje u Švedskoj što je dozvoljena. Da. Oblačno je non stop, temperatura je 14 stepeni. I misli da je to ljeto sad ovdje. Jadni mi ljudi. Evo ga, Gislaved. Hej! Detta är så Gislaved, de är några kilometer odavde, lijevo od nas. Det finns en massa språk som folk pratar olika. Och då, om man är i England till exempel, i England och inte förstår engelska, då kan man faktiskt, om man vill fråga någon till exempel vad korv kostar, om man inte vet vad det heter. Och då tänkte jag att alla korvar ska kosta lika i hela världen. Men den här saken... Šta da kažem, šuma i kiša. Vi både lyssnar och pratar. Ovo živi Filip, naravno. Živio prije u šumi, što ne sad ne može bez šume nikak. Ovo ima gljiva fini, sigurno. Till den som lyssnar länge kommer alltid något pris.